با عرض سلام و درود، ادب و احترام به همه شما همراهان بسیار عزیز و به نهایت ارجمند. طور همیشه شما میدانید مرکز خرد با ترجمه و نشر آثار جهانی مشغول است و ما تا امروز 32 نامگو کتاب‌های بهترین را نشر و منتشر کردیم. یک مدت در تاجیکستان یک کتاب نشر گردید با صفت و مضمون بسیار بلند با نام کامپاس پراریوا و مؤلف آن کتاب بودند ناصر میرزا. وقتی که من این کتاب رو مطالعه کردم هیچ در یادم در گمانم نمی‌آمد که یک هموطنی ما شاید توانسته باشد در این سطح جهانی یک کتاب را پیش روی ما خوانندگان قرار دهند. بعدی تلاش و کوشش‌ها خوشبختانه من مؤلف این کتاب را، این جوانی پویا و دانشمند را، یعنی ناصر جان میرزا را پیدا نمودم و ما به موافقه رسیدیم که این کتاب را با زبان تاجیکی نیز نشر کنیم و مرکز خرد در برابر آن کتاب‌های مشهور جهانی کتاب راهنمای موفقیت را نیز منتشر نمود و ما حالا یک صحبت صمیمی و آموزنده برای آنهایی که میخواهند به تجارت وارد شوند، آنهایی که علاقه تجارت دارند و میخواهند تجارت خود را رشد دهند، با مؤلف این کتاب که خودشان همچون یک جوان موفق که چندین تجارت ها هم در عملیه و هم در نظریه یک دانش بنیادی دارند، ما با ایشان همصحبت میشویم و باوری کامل دارم که شما از دیدن این برنامه پشیمان نخواهید گردید. ناصر جان عزیز، بسیار خوش آمدید. بسیار خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتید و امروز روبروی بیننده یک صحبت خواهیم داشت. السلام علیکم هموطنان عزیز، подписчикони муҳтарам, аввало миннат дорем ки ба барномаи худ даъват кардед, моро эҳтиром кардед. ана рости гап, вақте ки якум бор аз тарафи шумо пешниҳод шуд ки ҳамин китоби компас праривара ба забони тоҷикӣ тарҷима кунем, ман як фикр доштам ки ҳамин ба забони тоҷикӣ ҳамин китоби маро кӣ мехонда бошад. лекин дар ҳақиқатан баъде ки тарҷима кардем, баъде ки гуфти худатон мутолиа кардем, дар ҳақиқатан ман ҳис кардам ва ана результатро дида истодаам ки хелаҳо ва хелаҳо ана ҷавонони имрӯза ба китобхонӣ ва ба муваффақиятро ба даст овардан бисёром ташна ҳастанд. واقعا همین خیلی است. ناصر جان، بیاید رشته سخن آغاز سخن را از این جا شروع کنیم که شما خوب میدونید و طور ما طولی چند وقت با شما همکار هستیم و شما را از نزدیک میشناسیم و خوب میدونم که شما خیلی مطالعه وسیع دارید و خیلی این گونه کتاب ها را مطالعه کرده و شما میدونستید که مثلا کتاب های گویم بقاوت و خواندنی در جامعه امروزی ما کم نیستند، اما چه چیزی شما رو تحریک داد که به نوشتن این کتاب آغاز کنید و این کتاب رو تالیف کنید و نشر کنید؟ بهترین سوال رو دادید. راستی گپ، وقتی 2013 با 14 یک کریزیس میگویند که بحران مالیوی بینهایت کلان آمد، بینهایت کلان، و ما یک شرکت ساختمانی داشتیم، انا نامش گل شهر بود و از اونی که همون وقت در سفره ساختمان نوکار که بودیم مفلس شدیم و با کسی مراجعت نمی کردیم که یک دستگیری کند، یاردم کند که همون تجارت یعنی برامونه و مفلس نشود. هیچ کی هم دست دراز نکرد و از همون سال 2014 بینهایت سخت با خود آموزش مشغول شدیم. انا مؤلفای бақувваттарини ки дар бораи муваффақият ҳарф мезананд, дар бораи бизнес, тиҷорат, яъне постановка целию, ана ба забони русӣ амира мегӯянд финансовая грамотность ва тамоми ҳамин илмҳои муваффақиятро ба хондану ҷустуҷӯй даромадам. дар як вақт ҳамун хеле бисёр хондам ки ҳамин даруни сар ранги
ана гӯем агар Занбурхона не энциклопедияи муваффақиятам шуд гӯем хато намекунем. Баъд гуфтам ки чӣ бояд китоби худамро нависам? барои чӣ ман ба бинандагон наметавонам ки китоби худро мақсад нависам? барои чӣ? баъд номи китоба аввал ин компас прорыва мондем роҳи кӯтоҳтарин ба муваффақият ва ба худ ба мақсад мондам ки ҳамин 1 сол ба ман муҳлат, ҳамин бояд 1 сол ба ҳамаи ҳамин таҷрибое ки дорам дар ҳаёт, ҳамаи ҳамн таҷрибаро ана истифода мебарем ва муваффақиятро ба даст мебиёрем. вале вақте ки 1 сол мо сахт бо ба тиҷорат машғул шудем, дигаргунӣ нашуд, не шуд камтарак, вале дар 1 сол муваффақиятро ба даст овардан натонистем. ва дар ҳамун ҷо ман фаҳмидам ки роҳи муваффақият ин роҳи кӯтоҳ набудааст ва ба худ мақсади нав мондем ки бояд мо аввал чизе ки мо фаҳмидем, хондем, дар амалия истифода барем, таҷриба кунем. ба забони русия мира мегӯянд практика. донишҳои гирифтагимонро практика кунем ва ҳамун таҷрибаи кардагимонро якҷоягӣ бо олимои донишмандони дунёи бизнес якҷоя карда, коллаборатсия карда баъд китоби худро орем. баъд ҳақиқатан ҳам хелам шуд. аз он сол, аз он вақте ки мо сар кардем 2014, 6 сол гузашт. ҳамун вақте ки мо китоба якум вақт баровардем, соли 2020 компас прорыва якум ин баромад дар Тоҷикистон. не ин китоб китоби Москва аст. ин бисёртар дар ҳамун тарафҳои Федератсияи Россия бисёр машғул шуда, дар ҳамун тараф бисёртар ба воситаи маркетплейсҳо мегӯянд ҳамхи мақсад ба фурӯш мондем ва хело муваффақам шуд. яъне китоб ҳам муваффақ шуд. ва яъне ин китоб бинандаи азиз заҳмати 6 солаи Носирҷон аст. яъне 6 сол омӯхта, таҷриба карда ва ҳамун лубби луббоб, яъне ҳамин фишурда ва беҳтаринҳоро дар як китоб тавонистанд ҷой диҳанд. ва яке аз мавзӯъҳои ин китоб Носирҷон дар бораи вақт бахшида шудагӣ аст. биёед имрӯз дар ҷомеаи имрӯзии мо ки ҳамин бисёр ҷавонои мо вақти бисёр беҳуда сарф мекунанд, вақт барои муваффақ шудан то чӣ андоза кӯмак мерасонад ва истифодаи дурусти вақт ба назари шумо ҳамчун муаллиф ва ҳамчун як соҳибкор чӣ таъсир расонда метавонад? ҳамин калимаи муваффақият ба забони русӣ ин успех перевод мешавад. маънои успех ин преуспеть в жизни мегӯянд. мақсад яъне ба забони тоҷикӣ агар ки мо тарҷума кунем, яъне успеть кардан, дарёфтан дар вақти зинда будану дар вақти чият. барои ҳамин хотир барои муваффақият ду чизи муҳимтарин аст. якум муҳимтарин ин саломатӣ аст. баъд аз он дуюм ҷо меистад вақт, сарфакоронаи вақт. барои вақт бениҳоят тез мегузарад, бениҳоят умр ва бениҳоят кӯтоҳ аст. чӣ ба яхе одамо муваффақ мешаванд, а яхе категория одамо муваффақ намешаванд? барои ҳамин як категория одамоне ки муваффақ мешаванд, вақтро оқилона истифода мебаранд. якум дараҷа ягон идея ё ягон мақсаде ки дар пешашон ҳаст мемонанд, ҳамун чизро дар муддати кӯтоҳтарин ба амалия медароранд. одамои номуваффақ бошанд, аввал 100 бор фикр мекунанд, 4-5 каса мепурсанд, баъд бо 7 каса мепурсанд, охирон аз бан 1-2 сол мегузарад ва мегӯянд идея нашуд. дар ин ҳолат одами муваффақ бошад, аллакай вай идеяро ай стартап ба идея кард, идеяро ба амалия кард ва дар ин ҳолати 2 соле ки одамои номуваффақ фикр мекунанд, дар ин вақт аллакай як бренд мешаваду фоидаи худаша мебиёрад. ва Насирҷон, шумо дар ин китоб вақтро бисёр мукаммал ва зебо шарҳ медиҳед ва як паёми бисёр зебо ба хонанда доред. ва он паём ин аст ки
یعنی هر نفر، هر انسان باید از وقتهای مرده درست استفاده برد و بسیاری از جوانان ما امروز وقتهای زنده، وقتهای سالم خود را برعکس به وقتهای مرده تبدیل میدهند. راست. کمی میخواستم درباره وقتهای مرده هم برای بیننده ما یک دو سخن میگفتیم. اکم خیلی که وقتهای مرده ما چی را میگوییم؟ یک مثال عادی میبرم. حاضی وقتی که من از راه تا پیش شما آمدم، من حتی نیم ساعت دیر کردم، مقصد ما ساعت 3 به این وقت ماندگی بودیم. همین در پروبکوها ممکن است که اودیو کниگای забони англисӣ را монӣ ва забони англисӣ ра озод аз худ кунӣ. мумкин аст ки дар ҳамин пробкое ки мо местем, хоё шумо дар даруни мошинатон мешинед, хоё шумо дар автобусҳо мебинед. бисёри вақт одамони муваффақ ҳамин роҳро мақсад дар як рӯз қариб 2 соат то 3 соата зиндагии мо дар роҳҳо мегузарад. барои ҳамин хотир анамун вақтро мо метавонем ки китобам ки нахонем, аудиокнигоҳои беҳтарин ва омӯзишҳои беҳтарина дар ҳамин раҳ ба воситаи наушник ҳамин информатсияи нағзро мақсад бепул гирифтан мумкин аст. ҳамаи чизи интернет ба ҳаст. ана яке ай принсипош ҳамин аст. бале, ва инҷо паёми шумо ин аст ки тафовути инсонҳои муваффақ аз инсонҳои номуваффақ танҳо дар риояи вақт خلاصه می شود. یعنی افراد موفق وقت را بسیار ثمرناک و درست استفاده می برند و انسان هایی که وقتشون را بسیار به بیهوده صرف می کنند، یک وقت کمی خود را برای رسیدن به موفقیت خود صرف می کنند. درست؟ خیلی است. یکی ای پرینسیپو مقصد موفقیت با یک پرینسیپ بودن موفق شدن نمیتواند. برای موفق شدن принсипҳо бениҳоят зиёд ҳастанд. неким яке ай принсипҳоҳош идора ва истифода ва дурусти вақти худ ҳаст. барои чӣ? барои он ки вақти одам ин мо 100% медонем ки ин ограничение ба забони русӣ мегӯянд. ягон кас 500 сол ҳоли умр надидааст. ягона дар ҳамин ҳаёт чизе ки гарантия дорад як чи аст ки дер ё зуд мо аз ҳамин ҳаёт меравем. дига ягон чи гарантия надорад. неким дар вақти ҳамин зинда буданмон, дар вақти зинда буданмон мо бояд мақсадҳои худамонро амалӣ кунем. як дуюм дараҷа ҳамин як чиз аҳамиятиет ки барои чӣ мо мегӯем ки сурат ва вақт, сурат яъне скорост, тез амалӣ кардан дар кор. барои чӣ мо мехоҳем муваффақ? муваффақият яъне ана молу мулки бисёртар дар ҳамин мафҳум мефаҳманда молу мулки дунёиро ба даст овардан аст. барои чӣ мо скоростта дар инҷа яъне суратро қайд кардагӣ ҳастем? ба он хотире ки чанд қадар ҳамин ҷавононе ки ҳамин рӯза ҳастанд мақсад мехоҳанд ба муваффақият шомил шаванд, бояд тезтар бояд ба муваффақият бояд шомил шаве ки ҳамун меваҳои муваффақиятро ба ҷавоният ана чаши ҳамин муваффақиятро бисёри ҳамин ҷавониҳо дар чӣ мебинанд? дар хона, дар мошин, дар ана сайру гашти дунё, ҳамаи ҳамин чизҳо дар ҷавонӣ зеб медиҳад. бале. хуб, ва як масъалаи бисёр зебои дигар дар ин китоби шумо ҳаст ки яъне инсон бояд аз худаш бренд созад. дуруст? ва саволи ман барои шумо ин ки ман бовари комил дорам ки бинандаи мо ин китобро ки мутолиа мекунад, мо ҳарфҳое занем ки дар паси китобанд. яъне он чӣ ки шумо ҳамчун муаллиф мехостед бигӯед онҳоро ба бинанда гӯем. ва вақте ки инсон аз худаш бренд месозад, ду қувва аст. якум ин ки вақте аз худаш бренд месозад, чӣ гуна ҳамин бренд сохтан аз номи худашро ҳамин гуна ҳифз кунад ки яъне таъсири ҷомеъ ба он нарасад. яъне ин ки вақте ки як инсон аз номи худаш бренд месозад, тарси он ки ҷамъият ба ӯ чӣ гуна муносибат мекунад, ҳамин тарсро аз худаш дур кунад. бисёр саволи аҷоиб додед.
мо агар ки дар ҳақиқатан хоҳем якм дараҷа мақсади бренд сохтани мо барои чӣ мо гуфтем ки ҳар як шахсият ҳар як мутахассис номи худашро ба бренд табдил диҳад. Барои чӣ? Барои он ки шумо агар ки мисол ман мебиёрам, духтари дандон бошед, ана духтари ҳамин дандои мутахассиси оддӣ бошед, агар як дандонкани 100 сомон бошад, агар шумо бренд шавед, тамоми одамо дар бораи шумо маълумот гиранд, аллакай дар шумо дандон кандан 100 сомон нест, 500 сомон ё 300 сомон аст ва пушти дари шумо очрат аст. Барои чӣ? Когда ки мумкин аст ки касабаи худро 3 ё 4 маротиба зиёдтар фурӯшӣ ва мизоҷоро худ интихоб кунӣ, ду роҳ аст да? ё ки касабаи худро зиёд мефурӯшӣ, нархи қимат катӣ ва вақти худро ва одаморо худат интихоб мекунӣ, ё ки интизор шуда меистӣ ки кай як кас дари тура тақ мекунаду дандонканӣ мебиёд як ҳафта ба як бор. Ин як. Масъалаи саволи шумо катӣ, масъалаи ҷомеа мақсад, вақте ки шахсият бренд мешаваду дар бораи вай одам маълумот пайдо мешавад, мо хоҳем нахоҳем дар бораи вай одам обсуждение мешавад. Почему на русском говорят, что обсуждают лучших. Ҳама вақт одамоне ки муваффақ ҳастанд ва ё гуфтим мо бренд ҳастанд, мо хоҳем нахоҳем ҷомеа қисмаш як бахилӣ пайдо мешавад, як ана доимо ба забони тоҷикӣ гӯем ғайбат карда меистанд. носиёни азиз, бисёр ҷавоби аҷиб додед. акун як чизи дигар, мо гуфтем ки яке аз инструментҳои расидан барои муваффақият истифодаи оқилона ва дурусти вақт аст. дуюм гуфтем вақте ки инсон аз худ бренд месозад, бояд омода бошад ки мардум чӣ мегӯянд, бояд он ҳарфи мардумро бояд дуруст таҳаммул карда тавонад, ҳазм карда тавонад. ва барои хотири он ки инсон дуруст вақте истифода барад ва аз худаш бренд созад, ӯ бояд ҳадаф дошта бошад. яъне роҳҳои пайдо намудани ҳадаф ва идеяро каме шарҳ медодед. ана ҳадаф ин мақсад аст. ана ҳар як шахсият идея ана дар даруни ҳамин тафаккури мо, яъне дар даруни майнаи сари мо як олот ҳаст. номаш мо дар ҳамин китоб ваям қайд кардагӣ ҳастем, тафаккур, яъне воображение. ҳар як шахсият чӣ хеле ки мақсад ҷаҳонбинӣ кардагӣ ҳаст, ана чӣ дарсо гирифтагӣ ҳаст ва чӣ илмо дорад, аз рӯи ҳавай дар сараш ё ин ё вай идея дар сараш мебиёд ва мақсад, масъалаи ҳадаф, яъне мақсад пайдо кардан, ана ҳамин идея ки омад, аз идея як чизи воздуха дар майнаи сари одамизод ҳаст. ин дар ягон ҷо навишта шидагӣ нест, яъне дар тафаккури одам ҳаст. ана баъде ки мақсад идея пайдо мешавад, баъд идея аллакай табдил метиҳад ба мақсад, ба ҳадаф, ба цел. ана тарзи ба мақсад расидан яке аз принсипҳое ки мо дар ҳамин китоб қайд кардагӣ ҳастем, китоби раҳнамои муваффақият, ин ба забони русӣ мо навистагӣ ҳастем ки чёткая постановка цели, ана ба забони тоҷикӣ мо ҳамин навистагӣ ҳастем, таҳияи дақиқи мақсад. бароям хотир кард ки вақте ки шумо дар саратон ягон идея мебиёд, шумо ҳатман бояд вай идеяро чикор кунед, бояд дар варақ нависед. якум дараҷа дар варақ навистан дар кор. дуюм дараҷа баъде ки мақсаде ки навистен, стратегия кашидан дар кор ки бо кадом роҳҳо шумо ба ҳадафтон мерасен. сеюм, агар ки мақсадатон бузург бошад, бояд вая шумо тақсим карданатон дар кор. мақсад калта кардан дар кор. чорум, ана чӣ хеле ки мо вақт гуфтем, умр кӯтоҳ ки ҳаст, бояд мо дар ҳамон ҷо монем ки ана идеи мо чанд вақт дорад, чанд рӯз ба мо ё чанд моҳ ба ё чанд ҳафта ба мекунем.
дальше баъд аз ҳамаи ин чизҳоро кардем бояд мо ҳамин мақсадҳомро бояд дар ягон ҷои намоён бояд кашф кунем ки ҳар рӯз ҳамун чиза дидан гирем ва тафаккури мо яъне ба забони русӣ мегӯянд подсознание мо доимо кор кунад ба ҳамин мақсад ба ҳамун мақсадҳои моро яъне притягивает кунад ҷалб кунад ба худаш. беҳтарин. ва акнун дар китоби шумо як ибораи бисёр зебо аст ки онро хеле дӯст медорам, яъне қонуни ман бояд анҷом диҳам, ман бояд иҷро кунам. ва воқеан имрӯз бисёре аз ҷавонои мо вақте ки як корро оғоз мекунанд ва фикр мекунанд ки як нафари дигар бояд буд ки идеи онҳоро бояд амалӣ кунад ё бояд ҳатман дар паҳлӯи онҳо истад. дар бораи ин қонуни ман бояд иҷро кунам се сухан мегуфтед? ин қонуни ман иҷро кунам яке аз қонунҳои бақувваттарин дар роҳи муваффақият аст. ман шумо ҳозир мисол мебарам ин дар кадом ҳолат кор мекунад. ин қонун ман бояд кунам. закон ба забони русӣ ин мо мондагӣ ҳастем, закон должная. ҳамин шумо як мисол шумо агар ки дар соати 3 шаб дар самолёт билет дошта бошед, шумо бисёри вақт шояд ки соати 3 шаб хобен. неки ҳамон шабе ки шумо билет дорен, шумо ҳеҷгоҳ хобатон намебарад. барои чӣ? шумо медонед ки бояд ман парвоз кунам. аллакай шумо организми худ яъне бадани худро мутобиқ мекунед ва тайёр мекунед ва дар дигар ҳолатҳоро ҳам хеле кор мекунад. бари мисол вақте ки шумо ягон мағозара мақсад мехоҳед ки ман мағозаи либоса мекушоям ва рафта гаррави ҳавая шумо метиҳед, яъне залог мегӯянд, залоги ҳавая метиҳед шартнома мекунед, аллакай шумо дигар роҳ надоред. шумо пулаша додед, шумо мефаҳмед ки бояд ин корро анҷом диҳен ва ҳамин корро шумо оғоз кунед. агар ки шумо ба ҳоли худатон бошед, ҳама вақт дар даруни одамо ду қувва ҳама вақт ду қувва мубориза мебарад. ин қувваҳо якеаш ақл аст, якеаш бадан. доимо муборизаи ақл бо бадан. бадан ҳама вақт намехоҳад ки худашро ғам тиҳад. бадан мехоҳад ки дар зона комфорта ғалтад, дар ҷои мулоимак ба ғалтад, ҷои гармак ба бошад, дар пешакаш телевизор бошад, ягон ресторан ба бошад ва дар 90% ҳолат майнаи сарам бадана дастгирӣ мекунад. вале анамун 10% ки моро мекашад, бояд ба анамун воситаи ақл мо бояд баданро идора кунем ки ақли моро муваффақ кардан наметавонад ку. ақли мо фақат мо ба фармон метиҳад, даст ба фармон метиҳад, поча ба фармон метиҳад, чашм ба фармон метиҳад. гап дар сари анамун ки анамун центр управление ки дар майнаи сари мо ҳаст, бояд бадана доимо бояд ғалаба карда истад. ва вақте ки мо қонуни ман бояд иҷро кунам, агар ки мо истифода мебарем, дар бисёри ҳолат танбалӣ нест мешавад. барои одамизод бениҳоят майнаи сари одамизод бениҳоят потенсиали калон дорад. ин ба забони русина мегӯянд у подсознание человека неограниченные возможности есть. бемаҳдуданд. бадани мо, танаи мо имкониятош маҳдуданд. мақсад агар ки шумо гир занед, гантел занед, мезанед 50 та 60 70 та лакам монда мешавед. не ки майнаи сари мо то он дараҷаро бақувват аст ки аз ҳамин ҷо истода шумо лакай дар бораи Америка ба чӣ гап рафтаиста метавонед тафаккур кунед ва дар даруни ҳамин ҷо истода шумо метавонед ба воситаи тафаккури худатон дар Америка идея придумад кунед. барои ҳамон хотир бояд мо барои чӣ мо закон должное мондем, яъне ман бояд иҷро кунам, барои ҳамон хотире ки ёрдам шавад.
ба ҳамин майнаи сари мо дар вақти мубориза ёрдам шавад ва барои муваффақ шудан бадан ба майнаи сар ёрдам кунад. хеле аст. хуб, боз кадом роҳҳои инструментҳои расидан ба муваффақият барои ҷавонон тавсим дода метавонад? акум инструменти яги муваффақият, инструменти рақами яги муваффақият ин донистан ки худат аз ҳамин ҳаёт ту чӣ мехоҳӣ, чӣ мақсад дорӣ, чӣ ният дорӣ, чӣ маром дорӣ. вақте ки ҳамон шахси ҷавон аллакай худаш донад ки дар даруни қалбаш донад ва дар подсознаниаш, яъне дар тафаккураш фаҳмад ки чӣ мехоҳад, вай аллакай 50% муваффақ мешавад. барои чӣ? ҳамин майнаи сари мо механизмош ҳам хеле кор мекунад ки мо дар бораи чизе фикр мекунем ба ҳавай табдил меёбем. мо инро мехоҳем ё намехоҳем, ҳам хеле аст. одамизод дар бораи чизе фикр мекунанд, ҳамон чизҳоро ба ҳаёти худ ҷалб кардан мегирад. барои ҳамон хотир якум қонуни зарура бояд интихоб кунем ки мо аз ҳамин ҳаёт чӣ мехоҳем, чӣ мақсад дорем ва дар кадом соа хо тиҷорат, хо ягон кори дигар, илмҳо ана мехоҳед ҳаёти худро бахшен. барои муваффақият ин на танҳо барои соҳибкорҳо аст. тамоми касаба, ҳамаи чӣ касабае ки дар дунё ихтироъ шудагии одамо кор мекунанд, ҳар як шахс метавонад озод дар касабаи худаш одами муваффақ бошад. беҳтарин. ва ман фикр мекунам ки боз як инструменти бениҳоят муҳиме ки метавонад инсонро муваффақ гардонад, ин бовар доштан ба худ ва умуман мафҳуми боварӣ аст. ва ин қадар носирҷон ки мо китобҳое ки нашр кардем ва ба бачаҳо ҳамсӯҳбат мешавем, вақте ҳамин як идея масалан дар фикраш мезанад ё як фикр ба сараш меояд, якумин чизе ки ӯро аз ҳамин роҳ боз медорад, нобоварӣ ба худаш аст. яъне шумо ки муаллиф ва соҳибкор ҳастед ва ин таҷрибаҳоро доред, аз таҷрибаи худатон барои бинандаи мо гуфта метавонед ки барои худбоварӣ, яъне боварии худро зиёд кардан, инсон бояд кадом марҳилаҳо ва кадом корҳоро бояд анҷом диҳад? якум дараҷа мо агар ки ба худамон, ба идеяи худамон, ба ояндаи худамон агар ки мо бовар накунем, ҳеҷ кас ба мо бовар намекунад. ва манам шеле ки шумо қайд кардед пеш аз китобро навиштан, бисёр одамои машҳуртарини дунёро омӯхтам ва компания, яъне ширкатҳои муваффақтарини дунёро омӯхтам ва дар ҳамон ҷа як хислати одамони муваффақро баровардам ки яке аз хислатҳои беҳтарини одамои муваффақ ин боварӣ ба худ аст, ба идеяи худ, ба ояндаи худ. одамоне ки дар ҳақиқатан миллиону миллиардҳо кор карданд, вақте ки оле ҳичиам ки надоштанд, дар дилашон медонистанд ки як рӯз ҳамон миллионер мешаванд ё миллиардер мешаванд. компанияи ламборгинира соҳиби ламборгини медонист ки вай месозад, Apple медонист ки вай Apple месозад, рейкрок медонист вақте ки ҳамин миксер мефурӯхад, медонист ки як рӯз одами бузург мешавад. барои ҳам хотир боварӣ ба худ, ба идеяи худ, ба ояндаи худ ин яке аз принсипҳои бақувваттарини муваффақият аст. ава барои худ боварӣ ҳосил овардан, шумо савол додем ба ман, барои боварӣ ҳосил овардан ҳама чи аз кардан аст, аз таҷриба аст. якбора ҳеҷ кас наметавонад ки ҳамин дараб самоуверениям вау пайдо шавад ки ман мекунам гудо. боварӣ барои чӣ одам бовар намекунанд? барои ки дар пешашон як туманай, торикиай, ҳамин як идея дидагӣ ҳастана, оянда қадамҳошонро намедонанд. барои ҳамон хотир тарса нужно преодолеть. забони русикати ҳам хеле мегӯянд, ана тарсро бартараф кардан дар кор, ғалаба кардан дар кор. тарс ин худаш як чизи дурӯғ аст. нест ва чиз. мо тарса дар тафаккури худам мо сохтагӣ ҳастем. ҷон беҳтарин посух буд. акол нигоҳ кунед.
برای نفرانی که من باوری کامل دارم که شما هم در حیات به این چیز روبرو شدگی هستید. وقتی که شما به خودتون باور دارید، کار آغاز کردید، قدمی نخستین گذاشتید، این هست که بسیار رفیقا میخوان که اون رو در راه زنن. خب این نکنی این کارا، فلانی کار نشد، تو باید نکنی. یعنی به خاطر آنکه همین تمنی ناباوری را از وجود خودش دور کنند، یعنی همین گونه گپا موتیواسی انگیزش همو را خاموش نکنند، همین انسان باید از این خودش چگونه باید موتیواسیتیه. اکم یکی با یک قانون دیگه هست برای موفقیت، این را با زبان روسی میگویند اکروژنیا، با زبان تاجیکی میگویند محیط. محیط. هر یک آدمی که در حقیقتا میخواهد در حقیقتا موفق باشد باید در همون محیطی باید باشد که با زبان موفقیت صحبت میکنند، گپ میزنند. یعنی دیدی مثبت دارن، مثبت نگرن، به جای نمیشود حل میکنم استفاده میبرن. کنیش نه. شما میخواهید میلیونر شدن، حتما باید رفته در دست شاگردی میلیونر باشید. شما میخواهید یک کمپانی برای مثال، کمپانی که مقصد انا واسطه با اینترنت هست، واسطه با مقصد مارکت پلیس ها هست، شما باید رفته علاقه از همون آدمی مقصد درس گیرید که علاقه در همین سوها موفق شدگی هست و همین آدم وقتی که مقصد میماند این چیزی عادی است که مقصد یک دوستا مقصد از راه میزنن. این یک پیریخدنای وزرست میگویند از точки А точки Б، از точки А точки Б. وقتی که شما точки Б با میگذارید که точки مقصد شما علاقه همون اکروژن کم ترک بالا میرید، علاقه شما با همین دوستایی که در پایان هستن که شما با اینترسی نمیشوند. دو راه هست، یا که این دوستا پیش شما میبیاین یا شما پیش اینا میفروین. پیش اینا که فرو اومدین با همون ناباوری هست، با همون چی هست، از پونکتی А با پونکتی که B که برو اومدین علاقه استراتژی کردن در کار که پونکتی C A B C D هم خیلی میرود. هر یک مقصد مرحله با خودش یک پونکت دارد. واقعا اگه بیاید یک کار دیگر، حالا یک من باوری کامل دارم بسیاری هاتون وقتی که به من می نویسه و من اون سوالی که شما برای من می نوشته این همین لحظه فکر میکنم جویش آمد، من از دوست جان میپرسم شما درد دل بسیاری بچه ها را گفتید. بسیاری میگن که وقتی که ما از نقطه A به نقطه B رسیدیم، بسیاری نفره که در اطراف ما بودن یعنی همواره یک گپ میگفتن، تو مثلا صاحب کار شدی، صاحب وظیفه شدی یا که صاحب چیزی شدی، تو از ما رو گرداندی. این واقعا بر روحی آدم تاثیر میرساند. یعنی یک نفره که 7-8 دوست داشت، رفیق داشت، همه از نقطه A بودن، اما این یک تلاش کرد، یک کوشش کرد به نقطه B آمد. اگه باید این از نقطه B گویم به نقطه W باید رود. واقعا جوابی سالم و کاملی که شما گفتید که او دو راه دارد، یا باید اون نفرانی که در حلقه او بودن، در احاطه او بودن، اونها رو به نقطه B برود، یا خود باید به نقطه F فراید. انکنون همین جنده بسیاری بچه ها کمتر می لغزن، یعنی بسیاری ها به نقطه A می فراین وقتی که اینها یعنی دوستایشون که رفیقایشون که اونها را نزد خود دعوت میکنن، اونها از اون نقطه B می فراین. اگه به نظر شما چی باید کرد که حتی همین گپ ها بگذار باشن؟ این که نباشد نیست، یعنی همین گپ ها باید باشن، لیکن همون نفر تواند که از همون نقطه B به نقطه W حرکت کنند و اگر امکان باشه ایراجش باشد، همون اینهای افرادی در گویم نقطه A بودگی هم اونها رو هم دیگه گوش نکنند. این چیز اراده وابستگی دارد. اراده، ننگ، ناموس
ва дар мақсади худ, дар идеяи худ содиқ буданд. вақте ки ҷавоне ки дар идеяи худ содиқ аст, нанг дорад, номус дорад, ирода дорад, гуфтан мегиранд ва одамо, мон гуфтан гиранд, ман раи худама медонам, ман мақсад мондагӣ ҳастам, ман нақша мондагӣ ҳастам, поезд рафтан мегирад. одами муваффақо ҳам хеле принсип доранд. касе дар поезд часпид, начаспид поезд наместад. поезд рафтан мегирад. ин хел аст ки вақте ки ҳамун бачае ки аз пункти А ба пункти Б ва С ва Д биромад, ва ё аллакай баъд мебинад ки ҳамин кор мешидагу, баъде ки вай аллакай дар пункти ABCD ӯ ким куҷо барасид, боҳ мешидай мегӯяну баъд оста мегӯянд ки чӣ пункти Б ба гузарем, не ки вақт ай даст метиҳанд дар ин ҳолат. ҳамин гӯем ки он чи ки бачаҳои моро умедшона, ҳамон иқдомшона камтар халал мерасонад. шумо дар аввали суҳбат гуфтед ки муваффақият ба як рӯз, 10 рӯз, 1 моҳ, 2 моҳ намешавад. баъзан вақт солҳо мегирад. ва худи шумо вақте ки ҳамин рӯз як нақша мегузоред ва кортон буд намешавад, худтон чӣ гуна ором мекунед? акум ин барои мо чизи оддӣ аст. ин ягон чизи имрӯз мақсад буд нашуд, бояд ман валериянка хӯрам, ман рафта ягон хел дору хӯрам. ин чизи оддӣ аст, ҳам хел аст. як хел мақсад ана идеяҳои тафаккур ба амалия туғри намегиранд. ина мо қатъи шумо соати 3:30 бохӯрӣ мондем. се бале. не ки ман дер кардам, 3:30 ним соат пас омадам. барои чӣ? барои ки раҳо пробка буданд. мо чӣ кор мекунем? ним соат пас не ки мебиёем. ҳамин идеяҳо, мақсад, яъне мақсади ва планое ки ҳамин рӯз шумо анҷом кардан наметавонед, ҳатман ба пага монда ҳавайро кор кардан дар кор. но инҷа як чӣ аст? шумо барои чӣ натонистед ҳамин мақсадое ки шумо ҳамин рӯз мондед, шумо беҳудагардӣ кардед, хоб кардед, беаҳамиятӣ кардед, худатонро ғам надодед, ё ки дар ҳақиқатан ҳамаи корро иҷро кардед, но физически не было возможности реализовать вот эту планку, вот эту стратегию, вот этот день. ҳамин чизе ки мақсад мо гуфтастем, ҳамун чиз имконият набуд ки ҳама чиро мо хостем кунем, не ки ҳамин рӯз мақсад нашуд ки мақсад ҳамин кора кунем. барои мисол як чизи оддира ман ҳамин рӯз мебурам. ҳамин рӯз мо мақсад як ҷора таъмир карда истодаем. мо ҳамин рӯз аллакай сантехник, электрик бояд сар мекард, мақсад ба забони русӣ монтаж мегӯянд. лекин вақти сар кардан дидан ки чанд деволо каҷала ҳаст. мо маҷбур шудем ки сантехник, электрика ҷавоб диҳем ва деволоро канем, айсарака кунем. ин ҳеҷ гапе нест. барои паго. хуб, носирҷон, вақте ки мо нақша мондем ки бо шумо суҳбат мекунем, мо дар гурӯҳ мо пешниҳод кардем ки мо бо муаллифи китоби роҳномои муваффақият Носир Мирзо ҳам суҳбат мешавем. агар шумо саволе дошта бошед, марҳамат. як хонандаи мо савол дод. бародари азиз, ин саволатонро ба носирҷон муаллифи китоб мерасонам. саволи бародар ин буд ки дар китоб он кас гуфтанд ки носирҷон дар китобишон мегӯянд ки инсон бояд ҳамавақт, яъне ҳамвора бояд фурсатҳои навро пайдо кунад. ва ман бисёр мехонам, аммо чӣ гуна метавонам фурсатҳои навро пайдо кунам? фурсат имкониятҳои нав, яъне ба истлоҳ гӯем трендҳоро чӣ гуна бояд зуд фаҳмиду дарк кард? ё пайхаст буд ки ҳамин чиз ҳамин фалон кор тренд мешавад? акум ҳар як соҳибкор, ҳар як одаме ки оянда муваффақ мешавад, бояд як чӣ дошта бошад?
забони русӣ ки тамира мегӯянд чувствительность мегӯянд як баъд дуюм дараҷа одаме ки дар ҳақиқатан дар даруни тиҷорат мехоҳад муваффақ бошад ва бояд ҳушёр бошад ва доимо дар ҷустуҷӯи маълумот ва информатсия бошад. вақте ки шумо дар ҳақиқатан дар даруни бозор ҳастед ва доимо информатсияи нав питат мекунед, аллакай шумо худатон мефаҳмед ки чиё трен мешаванд. аллакай ҳамин чиза аллакай вақти таҷрибаи шумо мерасад, шумо аллакай мебинед ки мегӯед ҳа значит мана нигоҳ кунед, мана хема шуморо як чиз мефаҳмонам. агар 10 сол пеш ягон кас ба мегуфтӣ ки электромобил дар Тоҷикистон трен мешавад, ҳеҷ кас бовар намекард. лекин одаме ки дар шаҳри Шенҷен зиндагӣ кардагӣ аст, Шенҷени шаҳри Хитой, агар мегуфтӣ ки 10 сол пас Тоҷикистон ба ҳамин чиз 100% трен мешавад, мегуфт 100% мешавад. барои чӣ? барои ки аллакай мо ҳамин рӯз ҳамин чизҳоро дар ҳамин ҷо истифода бурда истодаем. ҳамин электромобилҳоро ман соли 2016 дар шаҳри Шенҷен дидам ки тамоми шаҳре ки мақсад дар дунё масъалаи ҳамин технология ки номери як аст, 20 чанд миллион население дорад, 90% население ҳамун ҷо аллакай электромобил ҳай мекард. ва ҳамун вақтҳо аллакай мо барои худамон фаҳмидем ки о электромобил значит оянда ҳамин чиз мешавад. бояд як видения бояд дошта бошад худи ҳамун соҳибкор. беҳтарин. инҷо як бародари мо бо номи Бахтовар савол додиянд ки агар шумо дар соҳаи дигар ғайр аз тиҷорат фаъолият мекардед, фикр мекунед дар кадом самт бештар муваффақ мешудед? акум ин хеле ки саволи бисёр саволи кӯчони додаем Бахтоварҷон. дар тамоми самте ки дар дунё ҳаст, принсипҳои муваффақ шудани як хел аст. ҳамин принсипҳое ки мо дар китоби раҳнамои муваффақият мондагӣ ҳастем, ҳамин принсипҳо аст. хо дар тиҷорат, хо дар спорт, хо дар ягон мақсад кори ки дига машғул мешавем. барои ҳамин хотир як борак шумо агар ки таҷрибаи Арнолд Шварценеггерро як бор агар ки варақсро занед, шумо аллакай ба ҳамин саволи худатон ҷавоба меёбед. ҳамун Арнолд Шварценеггерро бинед, якум аз чӣ вай муваффақиятро ба даст овард? аз болдинг билдинг ва ҷавонтарин ба фикрам мистер Селенния мегӯянд ҳамун шуд. чӣ принсипҳоро истифода бурд? мақсад дисциплина қапид, настойчивост қапид, целеустремлённость қапид ва видения кард ки ман оянда 100% мистер Олимпия мешавам. мистер Селенния мистер Олимпия мегӯянд дар ҳамон чӣ. ва баъде ки ҳамин чизро бас кард, гуфт ки ман актёри хуб мешавам. одамо гуфтанд та чӣ актёр мешавӣ, ин қадари мушак дорӣ ария. он вақтҳои хеле чизое ки мушакҳои вай дошт, як чизи беҳад ғайриоддӣ буду, одамо ва неприятни буд ҳамин чизам гӯем хато намекунем. ва вай худаш аз немец аст ё ки аз Белгия, аз Олмон рафтагӣ аст, як аксентам дошт. мегуфтанд ту чӣ актёршавӣ чиз. лекин бозам ҳамин принсипҳоро истифода бурд. дисциплина, настойчивость, упорство, целеустремлённость ва видения. гуфт ки ман беҳтарин актёри рӯи дунё мешавам. ва дар ҳақиқатан ҳамин принцип ба табдил дод. баъде ки карьераи сиёсат рафт тамом кард, гуфт ки ман баҳс кардам кинора, ман политика меравам. бо ҳамин принсипҳои муваффақиятро истифода бурд. дар политика губернатори яке аз штатҳои Соединёни Штати Америки шид. принсипҳои муваффақият 99%аш яхе кор мекунанд. хо дар тиҷорат, хо дар дигар соҳо. лекин ман шахсан ягон бор фикр кардагӣ нестам ки ман ба чӣ ба ягон кори дига машғул шавам. ман аллакай барои худам мондам ки ман ҳамин соҳибкорӣ ва ҳамчун мақсад хобимон мондем, мақсад мураббии муваффақият
бачаҳои ҷавонора тарбия мекунем, дарс медиҳем, омӯзиш мегзаронем, ёрдам мекунем, вақтаму ба тиҷорат машғул мешавем. инҷо як бародар савол додиянд ки қисман дар саволи аввал посух гуфтед, аммо саволи ин бародарро ҳам хонем. гуфтиянд ки ба фикри шумо муҳимтарин сифати инсон барои муваффақият чист? истодагарӣ, эътиқод ё ҷуръат? ана ҷуръат аз ҳамада аз ҳамин се чизе ки шумо гуфтен, яъне ҷуръат ба забони русӣ ин перевод мешавад дух, яъне ғайрат, нотарсӣ. ва бисёри вақт аҳамиятин яхе одамое ҳастанд ки дипломҳои сирх доранд, мақсад бисёр мактабҳоро хуб хондагӣ ҳастанд, вале дар зиндагӣ муваффақ нестанд ва ҳамон финансовая независимости ки мо мегӯем ҳамонро ба даст даровардагӣ нестанд. лекин одамое ҳастанд ки ғайрат доранд, яъне дух доранд, нотарсӣ доранд ва дар як кор як маҳсулиятро натарсида қабул мекунанд ва дигар одаморо истифода мебаранд. Илм як каси дигара илм бо як одами дигара мегирад ва ҳамон проекта муваффақ мекунад. Барои ин хотир яке аз принсипҳои муваффақият беҳтарин инструмент ин анамон ҷуръати гуфтагӣ анамон одам аст. Ҳамин агар одам камтар ҷуръат дошта бошад, ҷуръат яъне ғайрат дошта бошад, но ғайрат то ғайрат дорад. ман ғайрат дорам гуфта ҳамаи номаъқулиро кардан дар кор нест. ғайрат ин барои амалӣ кардани идея, барои амалӣ кардани идея, но точно стратегически запланирован. Ма ғайрат кардам, қабул кардам, кати ин тамом намешавад кор. Ин просто саршавиши ғайрат карда қабул кардан. А он тараф чӣ хеле ки шумо стратегия мекунед, нақша мекунед, амал мекунед ва мубориза мебаред, аз ҳамон муваффақияти шумо вобаста мешавад ки шумо муваффақ мешавед ё не. хуб, беҳтарин. ва азизо, ҳамроҳони бисёр азиз, мо хотиррасон мекунем ки бо Носири Мирзо, муаллифи китоби роҳнамои муваффақият суҳбат дорем ва хеле саволҳое буд ки атрофи китоб, он чӣ ки дар китоб оварда буданд ва чанд саволи онҳое ки мехостанд худи муаллиф ба саволшон посух гӯяд, посух доданд. ва хуб, носиҷони азиз, ҳоло барои таълифи ягон китоби нав иқдом гузоштаед, ягон ният доред ки китоб нашр кунед ва гуфта метавонед ки китоби шумо дар кадом мавзӯъ бахшида шудааст? мо рости гап иқдом гирифтагим 3 китоб, як китоб не, як бора мо дар 3 китоб кор карда истодагим. Якум китобе ки мо ҳозир кор карда истодагим, яъне дуруст, яъне дурусти оғози соҳибкорӣ. яъне соҳибкор бояд чӣ гуна оғоз кунад? Чӣ оғоз кунад? Барои чӣ мебор аҳамиятед ки ва ҳам аз нол ба пули кам дуруст оғоз кардани тиҷорат. барои ҳамин бисёри ман ҳозир аҳамият додам. он рӯзак агар чӣ бошед дар тренинг шуморо мақсад ҳамчун меҳмони олиқадр иштирок кардед, 700 одам дар ҳамон тренинги мо иштирок кард. аҳамият додам ки бачаҳои ҷавоне ки мақсад ташнаи муваффақиятам бениҳоят зиёданд ва тарзи дурусти оғозро намедонанд. бинед ки дукон кушодан осон, вале ки ҳамон чизро қапидан аз аввал фоида гирифтан қиин. ҳамин китобе ки мо навишта истодаем, яъне дуруст оғоз карданро нишон медиҳад. как правильно запустить фундаменти хона чӣ аст? ин фундамента нақш сози дуруст сози каркаса соз ки хона соз меравад. дуюм китобамон ҳамин бисёри вақт одамо тиҷората мекушоянд
و فقط بسیار مینالند که این سودا نیست، این کار نمیشود، این کار نمیشود. ما علاقه میفهمیم که وقتی که علاقه دیگه آدمو هم خیلی تجارت داشته باشن، سودا داشته باشن، شما سوداتون سست باشد، در همون حالت معلوم میشود که تجارت شما کسلی است، بیماری دارد، نقص دارد. همون کتاب درباره بیماری های معالجه بیماری بیزنس است. سیمش باشد برای وسیع کردن تجارت. این رو به زبان روسی میگویند масштабировать. Как масштабировать свой бизнес. اگر شما در حقیقت کارتون وسیع کردنی باشین، ما هم سه کتاب یک بار کار کرده ایستادیم. بهترین به شما برار میخواهم و فکر میکنم یک صحبتی خوبه بود برای انا استاد گرامی. راست گپ شما بسیار سوالو من با دادین. اجازه باشد یک سوال ما شما با تیم برای راست گپ در این انا سالایی که ما قطعی شما دوستی کردیم، همکاری کردیم و در حقیقت من حس کردم و میدونم که علموی موفقیت شما نه کمتر از ما با هم شناس هستید، میدونید، تجربه کردگی هستید. انا راست گپ وقتی که من یکم بار درباره شرکت شما خبردار شدم، راست گپ اول اوخی با زبان تاجیک با زبان روسی признавать نمیکنی که ام خشیده. گفتم خیرات با какой-то مرکزی آموزشی خیرات کردن، اگه انگلیسی درس میتین چی میتین. بعد یک روز اهمیت دادم که اینقدر کتابای بقوترین دنیا را که و ما رفته انتونی رابینز رفته درساشون ای پیش خوندگی هستیم، با زبان تاجیکی ترجمه کردگی هستید. یک بار شما بینندگان از این فکر کنید که همین یک کتاب آدمی نخوندگی و خوندنش چقدر قین است. آدمی که نخوندگی باشد که 3 ورق میخونی خوبت میبرد، خرر میکنی خوب میکنی. یک کتاب برای ترجمه کردن و میدونید چه میکنی؟ همین اگر گوشت باشد میخری، فرش میکنی، هم خیلی ارد میکنی، انا از همون اردی کردگید کلچه میکنی با میخری. هم خیلی است چه کاری قین است. برای همون خاطر من میخواستم یک چی ده اولو میخواستم که مینادوری خود رو با راهبر خیرات، تشکیل کننده خیرات که خود شما هستین مینادوری خود رو رسانم برانش که من تو همون وقت نمیدونستم که بسیاریو با زبان تاجیکی نیاز دارن. ما وقتش با کمی روسی را خوندگی هستیم فکر میکنیم که روسی خوندن میگیرن. انا جوانایی که مقصد حوزی نو تولد شدن مقصد بعد سال 2000 و علاقه ایروسیفیکاسیا بر اومدن. آیا با دیگه روسی اینترس نی. انا برای همون خاطر ما میخواستم یه سوال تیم که همین چی در سر شما در اومد که شما میتونستید که مقصد کمدی ها را ترجمه کنید، شما میتونستید که مقصد یگون کتابای عشقی را ترجمه کنید، میتونستید کتاب درباره در دنیا کتاب به نهایت زیاد است. چی به این مینه شما کتابایی که آدما رو پولدار میکند، آدما رو موفق میکند، آدما رو پیشرفت میکند، شما با همین سوال گذاشتید. این سببش چی باشد؟ بسیار سپاس برای شناخت و درک و معرفی که ما را کرده. من یک فکر دارم که معلم، مثلا پزشک، راننده، عموما انسانیت که در بهترین صورت آفریده شده است باید در بهترین صورت زندگی کند. و اینسترومنتی که انسان در بهترین صورت میتواند زندگی کند چی است؟ در همین شب و روز پول. یک معلم است بسیار موفق است، بسیار معلم است دانشی بسیار بلند داره، از بس که درآمدی خوب ندارند حتی دانشجوی خواننده ها گوش را نمیکنه. و مرکز خیرات به 3 سمت کتاب ها مشغول است. من خودم که ادبیات شناس هستم میخواستم کتاب های بزرگی بدیعی یعنی ادبی را ترجمه و نشر کنیم
بعد به فلسفه هم که ذوق دارم میخواستم که کتاب‌های فلسفی را نشر کنیم. اما آنچه که امروز ما همچون یک فردی همین کشور، همچون وقتی که ما میگیم که ملت، وطن دوستی، ما یک قطره هم باشد، یک سری موی هم تانیم برای ملت خودمون خدمت کنیم. من همین توانی خودم، زوری خودم را در همین دیدیم که ما میتوانیم که کتاب‌های انگیزشی، این راه‌های موفقیت در پهلوی شما ایستاده، با شما بوده، همین کتاب‌ها را به زبان تاجیکی دسترس کنیم تا اینکه هر قشر تواند که این اینسترومنت‌ها را استفاده برد، یک زندگی زیبا داشته باشد. تنها به همین خاطر. راستی که این بینیویت خدمتی بزرگ است از طرف شما. این خیلی که بینندگان عزیز ممکن شاید شما همین چیز حس نکنید که این تا کدام درجه مقصد وزبین است. من شما میفهمونم که کتاب نوشتن آسان‌تر است نظر به ترجمه کردن. انا همون کتاب‌ها که شما ترجمه کردگید بسیاری و یا با تاجیکی قسمی هایش перевод نمیشوند. یکی کلمه‌ای دارند که به نهایت فهماندنش و با دیگه معنا گفتگی هستند و می‌ذاریم با دیگه معنا میبراید. برای هم خاطر این به نهایت انا زحمت کلان است، انا بسیار زحمت انا بزرگ است. انا میتونن مقصد بینندگان ما هم بینندگان شما را وقتی که همخی چیزو هست نه به دور موده، ما وقتی که مقصد 20 ساله 18 ساله 19 ساله بودیم даже همین کتابای مقصد عادی هم نبودن. میگفتیم ایرسی هم میرفتیم میآوردیم همین انتونی رابینز، براین تریسی را، گای کاواساکی را، انا بودو شیفر را، انا خیلی اولیمو، ناپلیون هیل، دیل کارنگی، مقصد استیون کووی، این خیلی مولیمو به نهایت زیادن، خیلی بسیار مویله کردگیم. انا میخواستم که یک سوال دیگه با شما تیم برای بینندگان ما را تماشا میکنند. شما من فکر میکنم که شما برای بینندگان من که در یک روز 60,000 آدم ما را یک روز به نگاه میکند حقوقی مصلحت دادن دارید. برای چی؟ برای که آدمی که یک کتاب خواندگی هست و حقوقی مصلحت کردن دارد. شما قریب 50 کتاب رو ترجمه کردگی هستید، انا به تمام جوانو پیشکش کردگی هستید. من میخواهم که شما همین با جوانایی که همین روز میخواهند با موفقیت شامل شوند همین از چی کار سر کنند؟ بهترین سوال. شما ببینید ما چند قشری جوانان داریم. یک قشر جوانای ما میگویند که مثلا این آدم نظریه پرداز است، او فقط نظریه تئوری میتیه. یک گروه آدم دیگه میگن که این در پرکتیک زوره، در تئوری سیسته. ما که طول 4 سال میشود به همین آموزش، به تحقیق، پژوهش و ترجمه سرخوانده‌ترین کتاب‌های دنیا مشغول هستیم. یعنی من با حرفای کلان به تمامی احساس و حسیات و باوری هم به شما میگویم که امروز در کشور ما جوانایی هستند که اندیشه، تفکر، دیدشان جهانی است و یکی از این جوانای ما مؤلف کتابی راهنمای موفقیت ناصر میرزا هستند. شما یک بار به سوپرمارکت های یاور سر بزنید و ببینید که ما تا امروز چه کتاب ها رو نشر کردیم و از نقطه نظر نقد اگر نگاه کنیم وزن این کتاب پایانتر از این کتاب های سطح جهانی نیست. فقط اینکه امروز این کتاب با 2 زبان چاپ شده است، یعنی با زبان روسی و زبان تاجیکی. اگر ما با موافقه رسیم و در آینده این کتاب رو با زبان انگلیسی نشر کنیم، من باوری کامل دارم که یکی از کتاب‌های سرخواننده جهانی خواهد شد. برای چی؟ یکم
کتاب هم از نگاه نظری و هم از نگاه عملی آمیخته شده است. یعنی این همین گونه نوشته شده است که شما تنها خواننده نیستید، شما در برابر خواننده بودن با مؤلف دست به دست هم واردی، یعنی کارگاه ذهنتان میشوید، یعنی هر دو در یک جایگی قدم میزنید و به تمام مسئله و مثال هایی که شما میخواهید پاسخ گیرید، این کتاب برای شما راهنما است. نه تنها نام کتاب راهنما، واقعا کتاب راهنمای موفقیت است. من به همه شما گفتنیم که هر نفری که، یعنی باوری من تا این درجه است که هر نفری که کتاب راهنمای موفقیت را مطالعه میکنند و از خواندن همین کتاب خوشش نمی آید یا که ناراضی است، کتاب را برگرداند و حتی ما اومدیم که مبلغش را برگردانیم. یعنی تا این درجه را در قیاس کتاب های بزرگی که مؤلف های بزرگی سطح جهانی که نوشته‌اند و من مطالعه کردم و این گپ میگم، یعنی من مسئول هستم در نزد این حرفایم. تا امروز یگان کتابی سست و یگان کتابی مثلا تحریر طلب و یگان کتابی که آدزی منفی گرفته باشد ما نش نکردیم و نش نخواهیم کرد. یعنی ما وقت و نیروی چشم شما را احترام میگذاریم. از این خاطر ما برای شما بهترین ها را پیشنهاد میکنیم. برای وقتتون اجازه کردن اومدن یک بار دیگر احترام عمیق خودم رو، تیم خرد رو برای شما میرسانم. بسیار سپاس، بسیار تشکر. من راستی راحت کردم و باوری کامل دارم که بیننده ما نیست یک چیز برای خود گیریم. و مخلصای ما، یعنی همراهان ما که مرکزی ما، یعنی کانالی ما در تلگرام و در فیسبوک و یوتیوب و اینستاگرام پیگیری میکنن، خیلی فعال و خیلی اهل مطالعه هستند. و شما در پایان برنامه چی گفتنی دارید؟ من اولا با یک بار دیگه مننتداری خود را بیان میکنم برای دعوت کردن به برنامه و یک پیشنهاد دارم. برنامه خیرات این بسیار برنامه علم است، معرفت است و من باور دارم که همین برنامه شما را بچه‌های جوانی که در حقیقتا تشنه موفقیت هستند تماشا میکنند. شاید که در بین همینا شخصیتی باشد که همین کتاب ما رو دسترس کرده نتواند و شرایط نداشته باشد و آزمایش نداشته باشد. برای اون خاطر ما انا با подписчикои خیرات 3 دانه کتاب راهنمای موفقیت تحفه میکنیم. انا در کامنتاری همین ویدیو، در همین کامنتاری ویدیو شما نویسید که برای چی شما میخواهید که همین کتاب رو در حقیقت گیرید، سبب هاشه. انا استاد گرامی اگر که شما را لازم دارند و باوریشان چی که حاصل شود، حتما کتاب با شما برده میرسانند یا که شما انا کتاب اومده میگیرید. بغض از این یک پریز دیگه میمونیم، یک چیز دیگه میمونیم. انا مسئله 2 یا 3 نفر با یک ضیافت در مرکز شهر در چایخانه نبات، در چایخانه ما، انا اینم بینندگانی خیرات با. بسیار سپاس. خوب همراهان عزیز، شما ببینید ناصر جان همت کردن که نفرانی که ضروریت خواندن همین کتاب رو برای خود ثابت میکنن با کدام دلیل ها و یک ضیافت شامگاهی از جانب ناصر جان کو در چایخانه نبات آماده می شود و آماده نوش جان میکنید و مینتداری بیننده ها را به شما میرسانیم. بسیار سپاس برای اقدامتان و ما باوری کامل داریم که از بیننده های ما 3 نفر صاحب کتاب میشوند و 3 نفر
یک روز آمده خوراک شام استعمال میکنن. خب باز یه پیام دیگر یه گفتنی دیگر داشته. همه شما سربلند باشید، خانه آباد باشید، موفق باشید و در سال 2025 باید همین سال سال ما و شما باشد و چی خطاگیایی که ما در 24 ما کردیم و یا باید برای ما یک درس باشن، اوپت باشن، تجربه باشن و 2025 ما باید ننگ کنیم، ناموس کنیم، مقصد مونیم و چی آرزو هوسی که در دلمون داریم در همین 2025 به همون آرزومون، به همون مقصدمون، به همون نیتمون باید برسیم. سلامت باشین، با خیرات بمونین. همراهان بسیار عزیز، من باوری کامل دارم که وقتی ما با ناصر جان درباره موفقیت حرف میزنیم، سال نو برای شما لبریزی موفقیت ها باشد. ما با شما وعده میدهیم که این آخران صحبتی ما با ناصر جان میرزا نیست و ما در دوام سال در اساس سوال های شما باز با این جوان پویا و خیرتمند و خاکسار و صمیمی ناصر جان میرزا صحبت خواهیم آراست. با مرکز خیرات بمانید تا بهترین ها را بشنوید. موفق باشین.